sam Lakator Živžana, radim u kompaniji Agropromet kao stručni saradnik u zaštiti bilja. Mi se sad nalazimo u kompaniji Agropromet d.o.o. Bečej i ima ovu sopstvenu proizvodnju na otprilike 1000 hektara. Bavimo se proizvodnjom ratarskih useva, merkantilnih useva, kao i proizvodnjom semenskih useva. Danas bih željela da podelim moje iskustvo od proletos. Ja verujem da je jako puno farmera i mojih kolega ove godine imala problema sa štetnim pticama. Znači, nakon setve one dođu lepo, uglavnom su to štetne vrane, i povade seme ili oštete mlade biljke koje nakon toga uginu. I mi u stvari nismo imali rješenje za njih. Pokušavali smo sa plinskim topovima, sa petardama da ih plašimo, međutim oni se sa jednog mjesta presele na drugu mikrolokaciju, a uživaju, oni su zaštićene životinje i ne možemo direktno da ih suzbijamo, što i nije naša želja. Naša želja jeste da mi sačuvamo naš usev. I zahvaljujući kompaniji Morfo, mi smo ove godine isprobali njihov preparat Maska Univerzal, koja može da se tretira folijarno ili čak direktno na samu površinu zemlje, što smo mi imali situaciju na ovom polju. Znači, mi smo napravili 3% rastvor i isprskali smo celu površinu. Pre momenta nicanja linija majki, znači 10 redova majki i drugog reda linije oca. I za naše jako prijatno iznenađenje mi smo uspjeli da sačuvamo taj usev, zato što je jednostavno taj preparat zamaskirao taj miris koje ptice prate. Znači, prilikom razgradnje hrane za samu klicu, tu se oslobađa ugljen dioksid i dešava se alkoholno vrenje, što ove pametne, inteligentne ptice jako lako mogu da registruju, pošto imaju jako dobre senzore. I taj preparat zamaskira taj miris i oni jednostavno ne mogu da nađu seme u nicanju i jednostavno se presele na druga polja. Tako da možemo smatrati da smo mi uspjeli da zaštitimo ovu površinu. U slučaju merkantilnih useva, da mi rešimo ako je šteta, onda presijemo. Ali u slučaju semenskih useva, znači tu više presijavanja nema, zato što moramo da poklopimo cvetanje linije majke i oca da bi imali adekvatan prinos. Tako da smo mi na opšte zadovoljstvo za ubuduće našli rješenje. Znači, Maska Univerzal je biopreparat, biorepelent koji će da na neki način otera štetne ptice.